Partit ćemo se nekako iz lijevega kraja, jer Vajko ode na Labinštini malo na Ginju na livo, moramo reći. Milio Fonović Lemešić iz lijevega kraja, Emilio Višković, naš domaćin večeras i Robertino Rajković. Samo za vas jedan balon, ćemo reći. Ajmo, mladići. Kako kolo navodi, kako čuti obarno, pa kad se vidim sigari. Kako čuti obarno, pa kad se vidim sigari. Koji bend, dame i gospodo, evo samo za vas direktno iz Targeta.